apa sih teman-teman? Bis, kalau di sini namanya bis. 8個6人錢，啊，用10蚊。喺邊度攞？哇，係啊。哇，小心啊，先生！小心啊，你！我喺呢。你上邊咧可以睇好多嘢啦。係啊，唔係你成日坐小巴冇咁多嘢睇啊。係啊。呢度去到不過慢啲咯，去到應該12點半嘅。我而家我就講話肯定，所以如果唔係我都會喺老街轉，因為老街轉佢好簡單嘅。老街而家我咁樣我仲搭到喺老街咧，一搭地鐵叫1個時就可以翻嚟啦，可以搭到。我而家去嘅係幾多？係。俾你食午餐。哦，thank you。我俾咗20蚊你㗎啦。係啊。嗯。哇，好靚啊！Dikasih uang teman-teman sama kakekku. Ini kok yummy ya? 要交稅啊！你有錢喎。佢媽車又要每年買牌費，又要俾一大筆，油又要俾一大筆，出咗糧又要俾。咁你諗下，因為所有呢啲都係喺稅收嗰度嚟㗎嘛。嗰薪俸稅就唔係好多啫，主要都係攞嚟賣契，遲啲就冇咁好㗎啦。佢叫好翻好多喎！頭先佢企喺嗰度咧，喺廁所咧，睇睇啦。哦，佢冇暈啦，依家走啊佢。係啊，佢好翻好多。要行嗰度啊？係行呢度㗎嘛。哦。見到行嗰度係咪啊？嗱，你咁出咗 lift 咧，左手邊即係向嗰邊行。哦，嗰邊行。Ini perlu disimpan biar tidak lupa jalannya.上邊係行去你就見到彩園村個商場㗎啦。啊，咁你自己識路㗎啦。識 OK 啦。跟住咧要喺邊？跟住你咪去食嘢咯。唔係啊，你要喺邊度？喺嗰度哦，好啦。我去嗰個北區醫院。好啊，拜拜。Terus
naik lift teman-teman. Ini jalannya. Aku udah sampai mall ya teman-teman. Aneh. Salah kirim. Saya lagi pesen bakso teman-teman. Ini adalah warung bakso. Makan, Mbak.